umuntu ombonayo la. Ye? Awumbona uLimbo? Na, uLimbo baba. Wait. How? Mara, animbona? Yes, but baba, umdate. Ucela ukuhamba la, hayi ka. Ucela ukuhamba. No, awuhambi. Ukuhamba ngasi. Ye auna yathwana lijesu Mfundisi yini? Ngiyakholwa ukuthi nani masingaye ekamereni nizombona ngoba bona ngathi badlala ngami. Mina ngeke ngimbone ngiyo. Angithi njengoba ngisho ngamlahlela phezulu kombhede sebangisiza abafowethu sizama kakhulu yabona la. Nale shit le. Angazi sengiliphinde kayingakhi. Ngingazi nokuthi umndeni yakhe uphinde ngixolele ngoba lapha lethunzi usaba bani usetshenzwa Uthini manje uDimpoma ukhuluma naye? Hey uyangiziba mos nakha akasakhulumi nami uyangiziba enongicele kahle amanzi masize ekamereni Ngithatha umuntu eGrovini isikhathi sokuthi uhlala lapha nginaso mina ngibheka into engiyibheki Usukubheke ngothatha umuntu eGrovini Angithi sister sengithengile utshwala Sengithi asambe sekwami kwakhe anginani Ngiyasaba phela kahle somthandazela dala lentombazane socela ukukhuluma iqiniso wena Hayi mkhulu mina lo muntu nahlangana kuphi kanjani sicela ukukhuluma iqiniso wena mkhulu sahlangana nemkhukhu njengoba ngisho ngithi yebo ngoba mina ngiyintiza enhle ngathi hayi bafethu thi mina ngimlaliseni ekamereni nami nembhede ethu manje inkinga isekube yathini ekseni vele mangivuka umuntu hayi asakhuluma Na wayenza into ofuna ukuyenza umuntu letha nimshayise washona Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's exactly all about Speak Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks always tuning in. Without forgetting, wasting but to let's subscribe. Let's share the videos. But to follow the Instagram, like TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby motomolo. Le Facebook with the scalabalong latella, Lady Blue yes baby. But to follow hi belunal matata. Let's scalabalong email like Street Channel 58@gmail.com. So there's a sinakashan go family and clapo. But to one clapo bangolese. Baring o Lady Blue renale matata skaranal matata. So ke kopa o tle le motho wa setso motho o ka re thusang ene motho ile mo rapedi so a ke batla gore ke le senyetse moment ke le jwetse gore ho etsahala eng ke tlile le ngaka ya rona willing tate moruti wa rona o tlo thusang batho bana ka jeno ke batla go le utlwa story hantlantle ha re fitla ko bona ke tlile le ntate Gauta ska ke tlile le ntate Gauta jwalo ntate Gauta la tseba ke sebedisana le ena ke ntate moruti wa SNVA le ena ke eno moholo o tshwereng le bantla la SNVA o itse fela wa tla mona a wa tsa King Lady Blue jwale ke ba sile ka mohare kopa le meng fela hanyane ke ba join yes baby Jehov kina o Batho ba baholo le gae thank you oh batho ba baholo le family ya ntlapa ke rene se ke le introduce mo di camereng tsaka jalo mona ke tsamaya le ntate Gauta batho ba baholo ntate Gauta mona ke ntate moruti wa SNVA ke eno moholo o tshwereng SNVA so ke sebetsa le yena ska ha le nkupile hore ke le tlele motho wa thapelo ke ena ntate moruti wa SNVA ke ntate Gauta o nana o ke tsamayang le yena jalo ntate Gauta ke bona he family ya ntlapo jale batho ba baholo e re ke tsela ka wena motho o moholo le tlapua Tutle le ngwalla le emailela but ake batla gore ke ke phatlalaze ditaba ngiphatlalaze indaba zenu nkosami ufuna ukuthi nani sikhulumele ukuthi kahle kahle why nibizwe Lady Blue sikubhalele la Lady Blue ukuthi uzuzosiza nangomntwana uyasihlupha njalo uza namantombazana la ekhaya uyawashintsha sayazi ukuthi eyiphi okuyiyona yona manje unento emsindayo uthi uthe mayevuka ekseni methu ubheka le ntombazana zena uyithola isekho ngoba isikhiya sikuye akazi ukuthi uphume kanjani seke nenkinga lo mntwana sazi manje ukuthi senzeni yibo sikubizile ukuthi usitholele umprofit ozosisiza so umuntu omdala uthi uthanda amantombazana mntana kunjalo ubani igama ubhuti lakhe Usibusiso sorry ubhuti Sibusiso uthanda amantombazana so kwenzeka ukuthi one day usho kanjalo umuntu omdala eze nentombazana wayithola ingasekho makavuka usho kanjalo yebo so manje le ntombazana seyenzani le ntombazana manje uyayibona njalo methu nayi sesengubeni mayethi nayi
ayikhulumi nokukhuluma makumele ikhulume naye manje sesifuna uncedo So mkhulu Nhlapho nina inhlupha kanjani leyo nto lo mntwana samkhuza simkhuzele kaningi utshentshe abafazi njalo nje kwenye ilanga wasibiza endlini wathi sengene ekamureni yakhe ikhona into emhluphayo ngathi intombazana la erumini ebusuku naye embetheni ekuseni mothi yabuya lo muntu akasekho wabiza thina abazali sobeka ukuthi nathi uma nayibona nina leyo ntombazana thina uma singena asambonanga nokumbona usho ngaye asitshela ukuthi nangu umuntu la ukhona intombazana ithize yaza la kimfikelale nami ekuseni mothi ngiyabuya ngisamboni so ngicela nina abazali bambuya nizongisiza nibheke ngapha ekamureni siyangena ekamureni ebusuku sahlala usisana aliyes sibona ukuthi ikhona into ezoyenza ayikho into ebosibonayo mara nothi uyakubona lo so abutisbusiso ke right abutisbusiso kwenzakala ngicela uqale lapho uyithole khona le ntombazana ukuthi kwenzakala ngoba bathi uthanda amantombazana ngifuna ukuthi ube real so that uzokhona ukuncedeka ubabhawuta ulana naye akuzo bekwenzakala uqale kuphi lento ukuthi ugcine uhluphe intombazana enyamelayo ongasayiboni Eish siswami yazi ngomuntu mina vele uyithandela umjive yabo manje every weekend ngiyayiphumela ngiyijivela yabo eish ngokunyonyoba vele ngifaka amantombazana la endlini yabo ngiyazi ukuthi basuke sebalele vele abantu vele mabalela bezwa lutho ngiyangena nabo ngiyiphumela maka mhlambe lento seyina inyango 1 month 2 weeks ingenzakalela ngoba kunenye intombazana bengingali imikhukhwini hawu ngiyazibambela kahle ngidoja ngibuya emjayivini ngidoja amajita vele ngithi naye awuthi ngiyozibambela vele angifike kahle endlini the way ngijwayele ngakhona ngiyavula ngiyangena abazali bakho bebakuphi mongena nesitoko la endlini njengenjwayelo yami ngidabeza basuke balele sister and manje nami ngenza into zami vele ngendlela yami ngingenele kahle nje nentombazana yabo aw ngene ekamereni kahle vala ukhiyo lo ay uyazi ke nginto ubani gogo isindlo hello hayi vele kuyenzakala ukuthi sibambane no sister ekamereni kodwa ngibe nenkingi eksini hayi man mangisearcha ngiyezwe isikhiya ngisibhokotele ngithi ngibheka usister toilet idolulu akekho sister lobo mthole ebusuku lo ngize naye la endlini mangibuya khona imikhukhwini ngithi ngibuya naye vele ngibambile mina shila amajita ngithi ngibheke usister hayi don't sister akekho hayi man ngithi ngibheke mhlambe lo muntu yabona ngamthola kwelinye ikamero lomshana dololo akekho bheke kitchen akekho umnyango ukhiwe hayi ngibe newari ngivuse ke umagogo ngitaye mama manayi inkinga nginayo yazi ngize nomuntu la mara ngiyaxolisa ukuthi ngize naye ngicela ningisize nangisambondla umntwana engize naye and awusazi nokuthi uphume kanjani ngoba nomnyango ukhiwe ngapha isikhiya sikuwo ngize ngiyabakhomba ngithi nasi isikhiya sila njengoba ungibona awucabanga ukuthi uphume ngewindow mhlawumbe amawindow namabhada akona ukuthi angaphuma ngewindow manje ke yabo mama nangitshele ukuthi hayi thina zwanga umuntu angena nawe nje sakumangalela ula ukuthi ufike esikhathi bana sasi manje eva since ke sengiba nenkinga manje ekamereni nawo nayi le ntombazana le ila uyibona makwenzakala leyo ntombazana shithi ngithi manje ekamereni nje ikhona namanje ngaya ekamereni ngihlangana nayo futhi mangicela ngisondela leso smile sayo awu Nkosi yami yazi ungayibona yo so into engifuna ukuzibuza yona ukuthi mawuthi ismile sayo mawuloku uyibona le ntombazana isagcoke leza impahla omthola sigcokile lethamu umthathe groove noma exactly the way ngithathe ngakhona and into usuka agcokeni leyo ntombazana isuke igcoke linye roke elingaka elinjani ufuna ukunderstand lesana ama viewers yawazi lama roko la mawathinta indwangu yakhonesi yini ibiza ni velvet sister yeah makelinye li blue Gqoke nje ama weave wabo lawa ama razor cuts sister so yena ugqoke iroko eli blue ugqoke iroko eli blue sister ngaphusha elinye itekile naye ka sister yo okay so the time uza nale ntombazana lena nize nakhuluma bekumuntu okhulumayo athi uhlalaphi mhlawumbe umbuzile ukuthi uhlalaphi ngoba mawuthatha isitoko yesingiunderstand ukuthi nisuka nijahela ukwenza izinto zenu but into engifuna ukuyiunderstand ukuthi uze wambuza lokho busuku lobo manifika ukuthi uhlalaphi like
Ayisho ngizokutshela iqiniso siswami ne. Mawuthatha umuntu egroovini isikhathi sokuthi uhlala lapha nginaso mina ngibheka into engiyibheki. Usukubheke mawuthatha umuntu egroovini. Angithi sister sengithengile utshwala. Sengithi asambe sekwami kwakhe anginandaba nawo. So mawuthenge utshwala uthatha umuntu egroove usuku expectant ufuna ukubuza mina. Yeah. Eyisho kuyangami sister sengicabange vele lona iphasela nami hayi. Ukuthi nilala. Into engicabangile sister. So maka njengoba uthi lo muntu uhlezi umbona everyday maka kina bamboni ubonwa uwe lo siso omthathe egroove and uhlezi umbona sekamerini but mawubonisa abazali bakho abamboni into engifuna ukukubuza yona ukuthi wena njengoba bangamboni kanjalo ubonwa uwe right angithi mina ngiyambona njengoba manje bangitshela ukuthi banibhalele and ngizoza nomfundiso ngiyakholwa ukuthi nani masingaya ekamereni nizombona ngoba bona ngathi badlala ngami mina ngeke ngimbone ngiyo so ngicela ukubuza something the time ufika naye nize nani yenza izinto zabantu abadala Nkosi yami wawufika ukuthi umuntu like umuntu sister ngikhuluma ngento ekhona ekamereni umuntu mina ngiyambona so ngicela ukubuza something kuyenze so makasuka akhona nawe ukhona uyakhuluma noma kusuka kumuntu wenza like batho understand umuntu osukumaze kimi nje yathi asiye embhedeni ungivela angilahlele nje embhedeni leyo ntombazana leyo uyithathe groove ongebona ukuphela ikulahlele embhedeni inja endesengize ngisaba nokungena ekamereni so mayikulahlele embhedeni ikwenza awu sister ngisiba vele intermediate ngiyibeke njengesilungu ngoba so nanoma uloku uyibona ukuthi le ntombazana le iyanyamela ene ibona uwe wena awusabini ukulala naye ay sister kwesinye isikhathi yazi ngumuntu vele mina oyiphuzelayo yabona njengoba nje ngiphuma la ukuthi nami ngoba bathi endlini bathi angisekho mara ngiyazibona ukuthi ngi right bona bathi ngibona into zami mina sengumuntu oyishayela nje 2 beers ngile yena esofini nami ngokwami sengiyasaba ukuye ekamereni ngoba manje bathi lento ngiyenza yomkhuba so wena nanentombazana maniceda ukulalana mina ngizokuquestiona before singayobheka emakamereni engibuza ubaba Khawuta maniceda ukulalana iyagcoka noma uyigcina naked ngifuna ukunderstand ukuthi kwenzakalani nganentombazana maniceda ukulalana ugcokiswa ubani kwenzakala ini lo muntu uyayigcokela yazi es normal nje njenga ini other girl ngengazwana nayo uyayigcokela bese kwenzakaleni awu bese mina mangiphuma ngiyambuza ulambile ayasho ukuthi hayi ngisase right izinto enjalo ngiyele kitchen ngibheka bomagogo bakuphi if uyawuza mina ngasola ngathi abantwana abadlala nayo uyezwa kanti lidlalisa bana le dipoko jwa awuzwa ngathi lokhu khona ekamera asambe ngisubheka okay angikho sure ngathi badlala naye abantwana manje my god ngiyacela situation irietsa jwang cause bana kutla ntse ba etsa wa bona ntho tse etsalang yazi ngokuthe ukhona lo muntu my sister motho molo athi ngifake nje ekamereni la Fundisi. ntate Khawuta okay hi my god bona nantsele bapala le mama manje usufuna ini wait my brother ukhuluma nobani nangu sister nangu uthufunani uthufunani ya yini ngimphokhini uthufunani wenzani manje uthufuna amanzi susukele khona uthufuna amanzi animboni kanti nina ngalapho nangu uyeza umboni hayi my brother wait wabona yena nangu uyeza ukuphi nana khona umuntu obonayo la nawa limba khona umuntu obonayo la Khuluma. nani khona umuntu obonayo la awumbona ulimba nangu hayi my limba brother baba kanti wait hawu mara animbona yes but baba ntate Khawuta jona ha so le sona motho a fa motho o sa bona ha le metsi hayi yoyi kahle ngo Nkosi sizocela kuwe sesizivala amehlo kancane sizocela ke sithi kuthandaza kancane yebo baba Jehova uThixo wena somandla wena wathemhlaba hayi la sicela kuwe Nkosi yehlisa umoya nolanga lwabaphansi yebo siyabona umuntu ifakabili
umfana ombe kabi wazoyithela umsobheso wayini akusubuntu umoya omubi ufuna hlajulula uhambe yolahlwa emanzini yebo sobanda sicela sibusisele Nkosi ngegama lika Jesu kuze kube phakade amen asikaqeqe kodwa siqhubeka nenkulumo uthi lo mfana uyaphaka ukudla phakele nalo muntu wakhe singazi ukuthi ukwenzakalana phaka ama plate ayithu nawa nama plate akhona waphakile wayeke khona la girlfriend usuke phakela lo girlfriend asazi ukuthi kusuke kwenzekele ngapha namanzi mama makananga umbonile angithi my brother wait kubalekile that time ukuphana ngamanzi bawupha bana amanzi impho athi ngiyombheke kambe maka nimbonile bengila asibonanga umuntu thina hayibo akazenzi ufuna ukusetshenziswa ufuna ukulahla kushuthi mfundisi uyawubona vele ntate Gauta umuntu uyabona lo hayi mina ngicanga ukuthi nimgwadisile mhlawumbe uyivele kamereni moya odimoni njalo umoya odimoni uyagula kaphila kufuneka ayulahlwa emanzini ufuthi asetshenzwe uhlangana embile thuthi uhlangana nesilwane wasebenzisa isilwane sasala kuye manje itrauma lapha ekhanda kuye njalo uyasibona thina ngeke sisibone into umoya ongcolile funeka usetshenzwa ulashwa afaka emanzini alahle yonke lento njengoba bekaphana ngamanzi bekasibona lesilwane lesi esisiphendula so njengoba baba umfundisi baba Gauta athathe lo muntu kuyintombi egroove njengoba uyasho ukuthi bekafake idress eliblue lo girl makamthathe egroove umuntu vele wahamba embethe kanjalo lontombazana washona embethe kanjalo agcoke into eziblue buya senjalo sewumlingo loyo kuye nje mase kube sewumlingo ofake lokho lihlaza umoya ongekho emthethweni uyagula ufuna ukulahlwa ufuna ukulahlwa emanzini yebo ufuna ukusetshenziswa ufuna ukulahlwa ithunzi khona lapha lilapha lethunzi awu lilapha lethunzi usaba bani funeka usetshenzwa uthini manje uthi mphoba ukhuluma naye uyangiziba mosinakha akasakhulumi nami uyangiziba ngicele kahle amanzi masize ekamereni Dimpho uyambona manje nje uyiphethe manje hayi my brother sofuna ukungenzani Dimpho wait I mean Dimpho Dimpho kuchi yini kahleni kancane yini kahleni angithi ngithe khuluma nomama mina ngena lentombazane bayidlwengule lentombazane ephathini mkhulu uyakubiza nangu Dimpho nangu umoya wayo yarishwa lentombazane yafa imethele impahla ezidlulu manje yangena kuye lona nje ukubona sesangene ufunda ayolashwa ayogezwa emanzini yarishwa lentombazane leyo iyadlwengula khona lapha ebumnandi so manje ngizwa ngathi uMdimpho angasekaphethena nyeka silima nangu nje leso nangu angazi ungifunana angazi nani seningivayela indlela izozangilima Dimpho ima kancane Dimpho kancane lelidinga kucela my brother wait ngiyasaba phela kahle somthandazela ya laphe somthandazela agame simthandazela siyacela kuwe Mesiya siyacela kuwe Baba wena Jesu nawe somandla ngani nazi cela usizo lwakho la indodana lapha ehlapha ibhokile ngomoya wedimoni sicela Baba uhlise umoya wakho yebo Nkosi siyacela yehlisa umoya wakho ogcwele Nkosi siyashumela Nkosi ahamba mnyama sala khaya sicela kuwe Nkosi wena Jehova Khixo sihamba mnyama sala khaya ngegama lika Jesu amen ngeke Dimpho ukwenzani manje uDimpho nangu ubhizo uyangithusela ngazi indla ayiphethe isandleni sakhe akangiyeke suka Dimpho sizocela kancane sizocela kuwe mfana kanti azikukhuluma iqiniso uyazi wenzani le ntombazane sizocela ukhuluma iqiniso wena
Hayi mkhulu mina lo muntu nahlangana kuphi kanjani sicela ukukhuluma iqiniso wena. Mkhulu sahlangana nemkhukhu njengoba ngisho ngisahlangana Ndani bangakhi mana bobani? Ngihamba nayo impintshi zami vele mkhulu. Impintshi zakho mabathi iginsa babesho kubani bathi iginsa bebesho kubani? Mkhulu ngizwazi kanjani la ngiyibone. La ngiyabuza manje wayesele nawe wayesisele nawe manje moyo mubi. Angithuze nami la endlini mkhulu. Lambona nangu phambi kwami la mkhulu. Yebo siyavuma umenzeni wena. Lo muntu wamenzani wena? Mina ngalala naye mkhulu. Lena uyayifuna kuyimali athi uyayifuna yipi? Imali. Mkhulu ngithengile amabhiya ngisakhipha nemali. Zawumnikeza imali asabuye kuwe. Mkhulu lutho Dimpo. Ngiyacela. Ngiyacela hlukana nami Dimpo ngiyacela. Ya kodwa ke uzofuna ukukhuluma iqiniso phambi kwethu lapha bafundisi. Wenzani kulo mntwana abantu ngoba wadlongulo wabulawa? Manje udlongulwe yimi mkhulu wami sazi phela sazi naku ubhisi nawe manje. Mina ngizele naye la endlini angiyenzanga lutho. Into engiyenzile nje ukulala naye khona la endlini. Ngadlongula umuntu phambi kwabazali bami angisingishimane mkhulu. Kuyokhosta ukuthi uhambe emanzini ke sokugeza ndoda. Sibone senze njani sitile la emanzini ngegama la kaJesu. Maka mkhulu. Hayi. Nithi vele kumele ayiswe emanzini. Ayiswe emanzini ayogezwa. Ayogezwa emanzini. Funa siwe emanzini ayogezwa. Funa siwe emanzini ayogezwa solahla lesilwane emanzini. Ngegama lenkosi uJesu. Kuze kube phakade. Amen. Msebenzi ngoba omkhulu. siyamhlupha leso. Yeah. Funa siwe emanzini. Simlalisa. Yes. Hey. Sizocela ukuthi okwamanje mfoka Ntazinga ukhulume iqiniso ngoba ngeke ulale ebusuku. Sicela ukuthi ukhulume iqiniso. Mkhulu ufuna ngithi Ukuthi wena nahlangana kuphi kanjani na ebusuku nenzani ize nifike la endlini. Wohamba ngani uzufike la. Yazi mkhulu ngizokutshela ne. Yili iqiniso kodwa ukufika naye la endlini yilo vele iqiniso engilikhulumile. Naza ngani hamba ngani. Into nje isenzakele. Inkinga nalimkuke ngani mkhulu samfaka emotweni sicede kumshayisa ngoba mina nginenhliziyo enhle ngathazela endlini namfaka emotweni ingaki besi3 yebo ngoba mina nginenhliziyo enhle ngathi hayi bafethu thi mina ngimlaliseni ekamereni lami nembhede yi2 manje inkinga isekube yathini ekseni vele mangivuka umuntu hayi asakhuluma bambamba isicima babembambelana isicima umkhulu bese mphaphamisa nimphaphamisha ayisamshayisa umuntu wabantu umkhulu manje sibona ukuthi kuyesibhedlela kunanomuntu onelicense yenye inkinga mkhulu le ene manje bekudriver mina mkhulu angikaze ngatshela ngisho naye umama manje mkhulu inkinga sekutheni manje simlahlele ngale vele emfuleni njengobona ngasekho la mkhulu. Amen. Ngokusidinga sinawe ke sitikini nesizwela ke. So Sibusiso wena nabangani bakho nithathe lo sisi namshayisa namlahlela emfuleni or nimlahlele phi? Iplan livele mase ishabo 5 vele wonke umuntu angithi nami bekumele ngipake imoto. Benidakiwe manje nimshayisa. Besidakiwe sibe groovini man. Maniceda namlahlela le. Emfuleni senze njani angithi mangifika lana bengithi ngizovusa umama mhlambe yena njengomuntu omdala ngakhona ukungisiza sambise sifunayo yilo lelo uqinisa sambise vele nuDimpho esibhedlela manje ke kayenzakala ukuthi balele inhliziyo nami ayivumi ukuthi ngibavuse abangani sebangishiye naye mina ngayenza into engikhona ukuyenza ayikho enye into bengingayenza. So wena wayenza into ofuna ukuyenza umuntu bethu nimshayise washona nimshayise kwenzakalani? Yena bekakabhila kakhulu ekhanda. Then wena wayenzani? Umama wangibuza ukuthi indaba yengubo zimanzi. Ngase ngisho ukuthi hayi khuleka ingubo ngayifaka vele emshinini khona ekseni. Ngase ngimfake ebhuthini ke. Mangakubonisa futhi likhona ishide elibovu nje la. Mangakubonisa yilo beliphezulu vele ingizamile ukumbamba ngalo. So mawufika naye la wayenzani? Angithi njengoba ngisho ngamlahlela phezulu kombhede sebangisiza. Abafowethu sizama kakhulu yabona la. Nale shit le. Angathi sengiliphinde kayingakhi. Ngingazi nokuthi imndeni yakhe iyophinde ingixolele ngoba bengekho ngedwa vele. Manje
mina siswa mangisazi ngoba lo muntu ohlala nami nangu namanje ungibhekile la ngikhuluma nani uthini mawukhuluma so ubhizi uyahleka ke manje ngathi bekayilindele into eyenzakalayo kanje ngicela ukuhamba la hayi kabi ngicela ukuhamba no awuhambi ukuhamba ngazi awukwazi ngicela ukuhamba manje njengoba ukhuluma kanje ukuthi uconfessile ukuthi nibulele nabangani uthini usambona manje nakho ngimbhekile la Kuliqiniso. akunala nangu uhleli la ngibamba le ngubu ubhizi uyiqinisile ngithi ngizama ukunikhipha yona iqinile Yeah. ngiyanicela nje ngicela ukuphuma nje kamereni so umuntu omdala mina ngisazi bathu babawulu nizongicolela ne mina ngumuntu womthetho bathu babawulu feminine club anyeke ngize ngithi ubhuta bulale umuntu bese ngiyeka kanjena mele nje sihambe mangisuka la ngiye naye emaphoyiseni Nkosi yami shuthi sekazagezwa makabuye masohamba naye singizombeka emaphoyiseni naboguji Nkosi yami simbeke simise emaphoyiseni then shuthi senizamgeza makabuye because of sekabulala umuntu mina angeke ngize ngimcolele yes uyenzile lento enimbi angeke ngize ngiyivalele ngoba ningibhalele but mele ayoboshwa and mele akhiphe nalabangani bakhe ngiyazi ukuthi process eningi but siyobonisa amaphoyisa le video lena mangicela ukubabonisa sengizoyishiya kubo bona sebazo investigate ukuthi benza kanjani so boshiwe ke mntanami ngokungamameli Asikhamba nawe hayi kodwa yabona ke mama Ubona into yakho ungalaleli. Kanje mama. Uyejele. nokushintsha amantombazana. Ukushintsha amantombazana. Yeah. Lalela ke sithandazi kokugcina ikinto esingayenza. Phela sivala amehlo sonke. Sicela vala amehlo mfana uhambe kahle. Ngegama lomoya oyingcwele. Nkosi sithembele kuwe. Nkosi sikelela umoya wakho. Ngegama lika Jesu kuze kube phakade. Amen. Hambe kahle. Asoboshiwe ke mntana. So sekazokumela ukuthi aboshwe kuzokhona nokuthi nalomntana lo lapho bamlahlele khona bayo confess Ngakathema wadumela thema kitsama ubuleyile muntu Akrabato mamela. ubuleyile muntu Hauna batho ba baholo tabe bile bohloko haholo a don't wanna lie Dutla bohloko ka baka la go bolaiwe motho mme o sa etsang next ana itwela kuvung ba mo chaisa ba mutlisa mona itse ba mo chaisa ba mutlisa mona ngwana ba tshotloka fala ba monka ba mo lahlela kae mo ba mlahlelang so batho ba holo nane ke tlile mona abuti a itse ena o nkile girlfriend ko kuvu e ba go bana le yona kante abuti maka o tlile le girlfriend mona ba ibolaile girlfriend ya mo latella ene a se no ke girlfriend ba mo kopane ba tsoko jwaleng ba mo chaisa ba mutlisa mona itse ba mutlisa mona a hlokafalla mona ngwana batho ba lo molahlela mo ile rene ba mo chaisitse so ntho etsalang batho ba o case nna ke lo ifa maponisa saka go raketsa mona abuti sibusiso a tsamaya a iswe maponiseng ha tsamaiswa maponisa kona tlo tshwang case ba tlo gona gore ba investigate mole ba tholo le ngwana batho o hlokafetse jwang le go etsalang and abuti sibusiso tshwantse a ntshe batho ba bulaileng le yena tshwantsha bue nnete but ntho ke ratang o confessitse o so qetela sapoka hobane why abuti sibuso di ditho mtsa itse ba tswa groove ba mo chaisitse so ntho tlo tsalang mona batho ba holo kore fela tshwantse le tsebo gore nna ke sebetsa ka semolao ha ona gore o ngolletse as long as o entse ntho mpe o tshwantse o tshwarwe o ye maponiseng ha o bulele lona batho ba bontate ba lenwang la lena gore ka nako engwe go tsamaya di tshomile tse ntho tse di mpe ha di shapo kana kwa mane bona go tsala ntho tse so le etseng batho ba uchuka ya motshwana auna ya tswana